Di Masakbayan. Agad kay Jesuda, anak ko. Di mo liwayan tagkarara ka ni Apo Diyos, wan? Kaya hindi ka agliway ang mapan makimisa, ha? Wen tatang, uray da kayo Agad nanad kayong matakan ayon. Di kayo nagbambanog. Ay na, di nakpakadanagan ditoy. Sigakit di tirubang nga agad na di ti papanam. Agsingsingpet ka, anak ka, ha? Ay, Alma, urayong biitin ni Ma'am Olga at agsarita kayaw. Wen Nana Elsa, agyaman nakmanan Ay na, husto ka din day tapan nagyamyaman mo balasan ko. Talaga abdi kang pampanunot din. Nagtangkan ti ulong. Sorry, Mami. Ha? Isu ka di day ti amo ta, Nana Elsa? Ay, wan. Ung-ungtan naman ng jay ampun na. Ha? Nakaung-ung ni Madam. Isu nga ano samuan. Ang patyag ang mairuwam kan tumilaang itikastoy nga ugali na. Kas kanya, nairuwam ako. Di karong-rumwar dito'y silad mo, sika din. Agrepaso ka. Ay, adaytan ni Madam. Ay na, nakabut-butangot, Nana. Ay, Madam, adan ni Alma. Simang putan. Sige, paginanaam, pagmeriendaam, madamdaman ton ti panagsarita mi, tanasakit ti ulok, aginanakbit. Ay. Mala, umaykan, balasan ko. Agmerienda ka pa'y. Mami, kaya't ko ti mapanigim mall. Sige, Kyle, anak ko. Rumwarta no madamdama, okay? Ni Dindin ngay, mami. Santa nga ikuyog. Saanan? Pasalsali lang ang dayjay. Asino nga ron ti kadwata arumwar? Buring dudwata? O di kuyog tadagit ito ababaunan, anak ko. Ha? Ay, sige, mami. Elsa, Alma, panawan kayo pa'y dito, mol Bantayan nyo ang naimbag ni Kyle. Di yo pampanawan. Numapukaw ti anak ko. Dakis kayo kanya. Wan, ma'am. Wen, ma'am. O sige, dita kayon. Apa ang nagbati ni Dindin, Nana Elsa? Ay, nabalasan ko. Di na ngamin kay kayat di ampun na. Ni kailaang ti kay kayat na nga ipaspay siya. Ay, kaasimot nga rod ni Dindin, Nana. Ay, wala. Masyanak mat nga rod iti da iti nga ubing. No apay pailang amin nga inamampun ni Madam. No kasya itumot lang titrato na kenkwana. Kanayon na nga ungtan. Basit lakam mali ni Dindin ungtan na adagusun. Ay, kaasimot nga rod ti ampun na kasta. Wala. Masyanak nga rod kin ni Dindin. Pasaray agsangit no kwa. Ngam saan akayat ni Madam nga isakit ko ni Dindin. Isu ano makitam nga ungtan ni Madam ti ampun na. Ay na, di kan makibibiyang, ta sigurado ang maungtan ka. Dindin! Dindin! Nana Elsa, agungungat manan ni Madam asimangpat. Ay nawon balasan ko. Kasta talaga day tanga amo ta. Numadi timud na asumangpat. Ni Dindin ti pagpupungtutan na. Ala, kaasimot ati ubing. Ala, trabaho takit din. Di mo bibiyangan ti amo ta. Tapno saan asika ti pangibawingan na iti pungtot na. Ala, agtrabahutan. Dindin, rabiin, inka maturugan balasan ka. Agribyo akpay, Nana. Rabiin, mapuyatan kan. Maturukan. Saan? Agungat ni Mamik no maturog ak adagos. Urayak nga ag-alarm ti alarm clock. Tain niya alarm ni Mamik dayta. Anya? Ungtanak ngamin no labsingak ti kayat na. Baka turturog ak nga rudan nga mabutengak mat ka ni Mami. Isu nga urayak nga ag-alarm dayta. Ha? Ay na. Nakakaasimot na ito nga ube. Dindin, buludan to'y tablet ko. Kaya't mo? Ha? Agpaiso manong Kyle? Takakaasi ka mat. Di ka pa'y makaigamat iti tablet. Ato'y buludam Agyaman ak manong. Di mo dadadailan
Sige, panawan kan. Manong, mabitlaang, naidupmat. Iun mo ah. Madimat. Malaka. Apay ngay, dinadal mo sa mutan. Ipulong ka kan ni mami, ta dinadal mo ti tablet ko. Ha? Saan mat Manong? Talaga adi ka ang pampanunot din. Nana Elsa, ungungtan manan ni Madam Olga ni Dinding. Wen nga raw. Ay, kasimot ti ubing. Apay, adda kwartam apaggatang mo iti sukat hindi nadaal mo, ha? Saan ko dinadal, Mami? Ay na, Sutil mo't nga minday jay akail no daduma. Ni dindin ti pabasulan na nukas jay amakabasol. anya? Masigurado, aramid manunday jay akail da ito. Kas jay ti style day jay nga ubing. No adda madadaal na kagawaan na ipabasol na kin ni dindin. Kit ni dindin tumatan ti nakakaasya pagsasawan ni madam. Ay, kaasimot nga rod ani Dindin. Buwan nga ron. Mala, agtrabahutan balasang ko. Nana Elsa, Nana Alma, mabalin ka diti makiturog dito si Ledyo. Mabuti nga ka maturog iti silid ko. Tama nga no may tagtagaynap kumanan ni Mamik. Pati nga min iti tagtagaynap ko katungong tanak. Ha? Ay na, amang ano agungat ni mamim. Nakaturogan ni Mamik. Saan nakamakita ditoy? Mala, kay dantan ni Dindin, Alma. Sige nga rod Total, nalawa mo to'y kamata. Pagtingaan tan ani Dindin. Agyaman na, nagsisingpet kayo, Nana. Anay ko. Ha? Nay, apay akala at anagrupangat ka din dain. Ni, apay nga igamam ta kilikilem. Ikwa, nasakit nga min ti kilik-kilik. Apay, nan kitaak man. Saan? Di mo kitaan ti kilik-kilik, Nana. Ang tanak ni Mamik. Ha? Apay, ay kitaak lang ang balasang ko. Alan, inayadak akitaan, wan. Alan, Dindin. Antay tao. Ha? Naglamati kilikilim din din. Ala, ano ta kilikilim nga eh. Ni Mami, kinudot na. Anya? Adapay dito'y lupok. Nagado. Namdi na kayat nga ibagak kada kayo. Ung tanak ni Mami. Ay, sus. Mala, di ka madanagan. Tasaan na ka nga umtan ni mamay mo. Mala, maturog kan mo. Apay ngawan pa'y laang ni Dindin, Alma? Ay, sinuko ni Nana Elsa, Madam. Nagbulakbol man nga tanti awanan bain nga ubing. Ha? Agsaga naman ng dayjay kanyak apaman amakasangpat. Talaga na tangkan ti ulo na. Madam, simurot ni Dindin iti maestra na. Di na kanukayat ti agawid. Anya? Talaga pagpungpung tutunak dayjay nga ubing. Awan ti rumbang ipalawag Nana ko Elsa, anyat mapaspasama. Sino dagiti bisita ni Madam Olga? Ay, dagiti kamang ti otoridad balasang ko. Imbestigaran dati napasamak kin ni Dindin. Nagipulong gayam ni Dindin iti maestraan na. Impulong nater aramidin ni Madam Kankwana. Anya? Isu nga impasidong dapay laeng ni Dindin iti may sang ahensya ti gobyernaw. Aging gaama imbestigaran ti amain. Ay na, sapay la kumata may kan iti hustisya tinapasamak iti ubing. Okay kakadilaang dito'y Dindin? Wala na, Alma. Diyak kaya ti agawid tamang ano niya manandaramidan ni Mami kanyak. Ala, sana bali Kanayon da kanto asarungkaran dito, Yuan. Wan, adamat kiti kay ayam ko dito'y Nana. Nasayaat nga ron no kasta. Atoy, inggatangan ka iti kanon. Ha?
Agyamanak Nana Alma. Oh, Nana Elsa, awatam daytoy. Ha? Anya day ta nakasubre ayaw awat mo kanyak, madam. Kwartam. Oh, ala, awatam. 10,000 pesos amin dayta. Kan adtoy matkan ka, Alma. Sagdi 10,000 pesos kayo kin ni Nana Elsa. Ha? Ni, apay nga ikanda kami iti kwarta, madam. Awan, kayat ko lang nga ibingay ti kwarta. Maasyanak namin kada kayo. Amok anarigat ti panagbiagyo. Madam. Alan, idulin yung dagita. Pauitan nyo dagiti dadakkel nyo. Ay, agyaman kami nga rod, madam. Awan anyaman na. Ayun gayam. Kasapulak ti tulong yun, Nana Elsa. Alma. Ha? Tulungan dak kumaitiin kaso da kanya. Awan matmadi nga inararamid ko ken ni Dindin. Wan, pudno nga ung takno da duma. Ngam saan ko akab kabilan. Jak kinudkudot. Madam. Iso ada kayon to ti agsaksi inton hearing mi. Wan? Ibagayon tong awan dakas ngar aramida kinidindin. Natinag ngamin iti bike na. Iso alimitam ti kilikilina. Kan ti lupuna. Ala, idulin yung dagiti kwartayo. Ikan kayon tumanan iti kwartayo no malpas ti hearing. Dakdakkel tupay ti ited ko kada kayo. Okay? Ay, jak kayat ti agsaksi iti kinaulbod ni madam. Ay, nakarkaro pa'y kanyak, Nana Elsa. Sigurado akagura na ta ni madam. No di tapat ganti kayat na. Iso apanag ko na nasaysaya at siguro no pumanaw tan dito'y balasang ka. Ha? Sumapul talaang iti sabali a pagtrabahuan ta. Sige, Nana. Mabutungak mo agtrabaho dito'y. Apay ang pumanaw kayo? Awan matmadi nga inaramid ko kada kayo. Wano? Adda basol yung kanya. Ay awan inaramid mi abasol, madam. Ngam saan mi ngamin akayat ti ibagbagayo a panagsaksi may inton hearing niyo. Anya? Kat, si Alma, pumanaw ka man? Uwan, madam. Pasensya kayon, Awanan kayo itibain. Ala, isobli yung arod ti kwarta nga inted ko kada kayo. Uwan, madam. Atoy, jak kinuti day ta kwarta. Ay, oray siyak, madam. Diyak kinisayan ti kwarta nga inted yo kanyak. Ha! Ala, pumanaw kayo, no pumanaw kayo. Awan babay nyo. Di yu pa'y amo ti makitinulong man. Ala, panaw! Mami, kasano ako ngayon na mabalog kan? Kailan ako? Sorry, anak ko, Ngam nagbaso laki ni Dinti. Mami. Agsing-singpat kawan. Di ka madanagan. Tagpakpakaasi akadana na Elsa kan Alma. Tasanda ka pampanawan. Basta agsing-singpat ka bayat ti kaawan ko iti danam, anak ko. Umuna ti amin. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Nana Elsa, Alma, gapo iti kinauyong ko iti kanlabas. Ti amo, awan ti pakadosaak. Ngam nagpitutak. Madam. Agpakpakaasiak. Saan kayo apumanaw? Tawan ka duwa dagiti anak ko. Ha? Amok anasingpat kayo. Isuada kayo ti pangitalka kadagiti anak ko. Ket di yu pagdanagan ti sweldo yu. Tagtultuloy latta ti panangted ko iti sweldo yu. Tadadagiti negosyo kapangalaak iti pang sweldo kada kayo. Basta ikariyo adi yu baybayan dagiti anak ko. Ay sige, madam. Ipagpagapok kada dindin kan Kyle. Uray siyak, ma'am. Nakaasi damat. Nawan mga sikaso kadakwagan. Agyaman ako na kada kayo.
Mami, kumusta kayon? Kumusta kayo, Mami? Kailiw da kayon. Agyaman ang tasimarungkar kayo, anak ko. Kailiw kayo matunayan. Dindinan na. Pakawanan na ko, ma. Sorry, Mami. Gapo kanyak, iso na balod kayo. Saan? Awan ti rumbang nga ikidawam iti sohi, anak ko. Tasyak tinagbaso. Basol ko di amin. Kat pakawanan na ko, ma, anak ko. Magpapabawiyang tinaramit ko kanya. Patpatgan kayo kinimanong mo kayo. Patpat ganda kamat, Mami. Diyak kaya't mabalod kayo, nga may balod na kayo mat namin. Sana ba eh? Tadakasi titis. Iso timang tulong kanyak dito eh. Nagbabawi akong dagiti nararamit ko iti kalabas. Isong agsingsingpat kayo kumawan. Agadal kayo anaimbag. Tainton makarwarag dito'y pagpalutan. Sulnitak to ti ano, anong kurang. Happy graduation, Kyle. Din anak ko. Agyaman kami, Mami. Thank you, Mami. Nakalpas kami iti panagadalmi. Kat agtinulong kami kani Manong kail amang tad iti kasapulan nyo. Wan, Mami. Di da kay baybayan, kani din. Ado tinapinta sa plano may para kada kayo. Para iti pamilya tayo, Mami. Agyaman ak unay kada kayo, anak ko. Ta iti laksid ti kinauyong ko nga ina idiuping kayo pailaan. Nangrunakan ka din. Kat napatagaklat kada kayo. Gaputa ure anyat mapaspasamak. Inada kayo latta, Mami. Kat ure ang pundaklaan. Pinagadaldakmat, Mami. Awan perpekto nga ina. Kastamatan kadagiti anak. Adalat ta pagkurangan ti tunggal maysa. Nga masulnitan dagita babaan ti panagbabawi kan panagkidaw iti pamakawan. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tiyo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ay, pangaldawan, ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga rod bakal. Idirabi ay, nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyumanan. Sa ita tuyumanan. Ayuna yan ti kastoy abiyag. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka na'y. Sa napalay, no ited na, inkagumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano ing kalangan iya tersina da juwel ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang baro. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlaang. Apaman nga ited dati tangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo ngayon pangasyaw. Saan ko mga agbayag ti utang niya, wine? Bayadan mi matla adagaws. Mabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Imutang ni Nana Rona iti karne ko na. May itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang aruden kan ka.
Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Ah, Amo mat nagrigat asingiran dagi di atat tao? Ha? ingka rin naman bayadan naman la adagos. Oho. Mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan, saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na, tata, pasensya kay lakuman. Jack pa'y lama itutitangdan nyo ita. Tani, na-delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan Anya nga road. Di kay madanagan, tata. Apaman ang makaipaw nila kay ko, ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak, tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod, anak ko? Inawagak itay, ngam ko na namatasan ka no pa'y ang makapanaw iti trabaho na. Ada ka no isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, Jack pa'y maitititangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Na, imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalhain. Kat saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka badanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare. Anyat gatangam. Ay, kwa, sana ka gumatang, mare. Anya ngay nga rod. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi, numabalin. Na-delay nga min ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan, mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ala, ikan kamare. Ngamne, pang-aasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko, mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamatin ni Elena titangdan ko nagkaalay iti pagbasuraan da. Ha, Tapno mabayada kung di utang takar na ititersay na da Jewel kanina. ay, uwan nga rod lakay. Ay, Ang mga nuan yan tumanon ti agkakadakas nga ibagadagi nga agasawa. Narigataan. naggapuak ija itay bigat. Napanak nakisarita ng makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldangon tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni Tata Ramon nga umay agbayad. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan. Ngam aging gaita, awan matan. Una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita nga ma, nagrigat asingiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damat na nagbayad. Ala, bayam. Siyak to ti mapan agsingir iyay balayda. Oh, anya ngay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina awan pa ti kwarta may. Anya ngay, dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kaiton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutundak dagijay nga agasawa. Apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro dayta imot mo papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Ha? Bareng agbayad dan. Ay, boy. Gusto dayta bakit? Siguradong agbayad da.
Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie? Adda ka din ni nanang mo ijabalayo? Adda? Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Uwan, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng tiutang nyo di store da nanang nina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mo siya utang ko. Hindi kayo utangan inton sa marunong. Amangan mo, i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man ni Jenda tatamara mon. Ha? Inakita titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko gestor. Umay ko man itad titangdan nyo, tataramon. Oh, adtoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mo iti terse na da jewel ka nena. Ha? Da ito'y lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Hanggang di mi naitid at awang kwarta, may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si Kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kaya't ama inayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Adtoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti dayjay nga inaramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayadam adagos. Ganyan. Agpautang pa lang rin, no kasya ti aramidin na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon. Talaga gayam nga impos mo, dagiti nagan may anakautang ka nena. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, una yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatag tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad, gamkas jay ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan, nanang. Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Diyak kayatan ti mapan gumatang iji terse na damari nena. Agingat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala, nanang. Nasaysayat pa eh. Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka, kat asidaglang matitersay na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Aya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatan ti mapan gumatang ijay isturdanin na. ha, Masair la ang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa. ay na nagbangsitan dagiti karga ti ref, bakit? Nag-expire sa amatan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo madlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tersina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apan nangipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita,
Nadadahil amin alako ta. An muntang ay dagita. Dakilalugi Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at ginaramid ko? Naamiris kumat lang ang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit. Awan ko mati nadadaal alako ta. Kaya na, mapalpalabas ko pa, nanarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi, naramid mo. Ne, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka ti igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok anapasakitak tirik na yu, gapu iti naramid ko. Ha? Gapu iti panang i-post ko kadag iti nagnagan yu iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo na ijay mare. Kat pasensya mat no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak nasakitan na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanaka amiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang ko. Kat pasensya ka mutan no saan kami agimatgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti inaramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyang manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan Tapno addamat la pag-purchase ko itilako. Nuawanan ti karubam, di mo pagsasawan. Tama nga ni sudan to ti asitkam, nusikan to ti agkasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Tomay, Bunay, Sandra, agreeing kayon. Aldawan, hintayo na diyo ma. Dumeng, naimas pa'y lati turog dagiti anak ta. Di mon ringad, nasapa pa'y ngamin. Kasano amal pa sa dagos ti trabaho diyo umangay. No di tay sa paon ti mapanijay. Ala, ringa mo na kita anak ta, terya. Tapag grubwata mi dan. Sandra, yung katulungan ni nanang mo. Tay dasarayon, tibalon tayo. Tamangan tayon. Uwan, tatang! Umuna ka ito namangan. Kamaudi kami kaninanang yaw. Ha? Apay ngay amaudi kayo, tatang? Ay na, di kan sumanao, Sandra. Ang kakiday. At tuyan ti shot mo, duming lakay. Isyat mo mo ta. Wala. Namimas di mangan. Apan tapay nga umo na iti arak ti tiyanta pa kay. Wala lakay. Ado ti makan ko no kasta. Huston tinainom ta. Tamangan no mapartek ta. Kenay, ado pa iti marami dito yung uma. Idulin mo tinabatay. Tapno adamanin isyat ta inton malam. Wala lakay. Mala,
Mangantamat nga ruda. Saan mat nga inibus dananang di ay arak? Uwin nga rod. Di dan samot kayatin. Ibal lang da nga tatoy arakan? Jak mo Ramanantan samot da ito nga arak. Manong? Unan niya. Nasamit siguro da ita. Iswa kay kayat dananang kantatang ngayon inuman. Sige, ramananta, manong. Una ding. Ala, apay nga igaman nyo dayta, Manong Tumi, Manong Buni. Ha? Inkay Jayman, Sandra? Saanin na kayat dananang daytoy? Kat no inuman da ka no numalam dayta. Ala kayo, ipulong kayo. Ala, sige, ibatitan to'y arak dito'y manong. Una ding. Pulungir at talaga day Jay, Sandra. Nan, bukbukan man ba ito'y basok tariya? Bakay? Awan matan, naibusan domeng. Anya, apa nga inibos mo ngay? Sinalbag ka mo da babae. Anya, siyak tinangi, boss. Tanusi ka tinangi, boss. Tapisan ka tupay. Nita, nakarit ka. Abay, kabalan nakatapisan, tiriya. Isalapay kanto pa, isang atisan tol. Ay, kastagayam. Anay ko, sana mabalin na dyan makabalas Ay, anay ko! Sakayan ka madlagan na! Sige man, no makakunain ka ba? Kayo anawaan da nanang, agap apata. Saan la asyak Amin tayo. Ajak kabaulan. O sige, agditinulong tayo. Tumi, Bune, ingkay man kano gumatang iti arak ko na ni tatang yaw. Agbartag kayo manen, nanang? Kat, anya kuman agbartat kami. Agreklamo ka, Bune. Aga pa kayon tumanan ko ni tatang. Wan garod nanang. Nagrigat ti aganawa. Nagdagsan kayo kan ni tatang. Nanang, nagrigat ti agtengel. Ay, agtal na kayo man. Awan bibiyang yaw iti anyaman nga ramiden me iti amayaw. Tanak da kayo laang. No anya ti bagame iso titong palan yaw. Nawatan yaw. Bayag mo iti anak ta na napanggimatang iti arak, tiriya. Ay, huwin nga rod. Ay na, linaukan daman nga tan iti bulakbol ti papanday di store. Hingga man surutan nida. Sige, sapay makasyashat ako. Si kalay nga ya, uray siyak mo da. Ala, hingga surutan nidan. Agsyat tapay nga muna sa tamangan. Tamasapol amap, apan nga muna iti arak ti tiyanda. Sakbay ti nabaw. Tommy, anya nga tanuraman tada ito nga arak? Ha? Baka agungat dana ng kantatangay. Ibagataan na betak ti buti Anya? Sige, ramanan takit di. Naimas siguro. Daapay akay kayat dananang kantatang. Sige, bahala ka manong. Ngam kasat no alno katangay. Siyak ti makamo. Nalukatanin to'y arak, Tommy. Nyat inaramid mo ngay. Binitak ko ti suna. Ala, ramanantan, Tommy. O sige, uminom akon. Nagpait! Ramanam ka di manong, nagpait! Sige. Ayun, nagpait. Nagpait, Tommy. May saman pa'y, baka naimasan. Sige, uminom tapay. Baka nasamiton inton bumayat. Sumatla nagbayag kayo, tanakaida kayo dito'y sirok ti mangga, Tome, Bune. Maulawak Maulaw kami, nanang. Saan kami makapagna? Anyat napasama ka da kayo? Apay nga awan karga ti arak di taabay yaw. Ininomin ananang. Idi kun maulaw kami matan. Anya? Por Diyos kayo nga ubeng. Apay nga ininom yu ti arak. Ala, umay kayo tagawid tayon. Ay na, nagloko kayon. Terya, apay anya ginadamag ka. Nabartag ka no dagat si anak yung dalan. Pudo aya.
Ha? Ay, uwan nga rod tatang. Linukat ang dakit din tay arak, anapanda ginatang. Naitangamin ka, takanayon yung abaunan dagiti ubing agumatang iti arak. Kit kastangamin ti makitkita da kada kayo. Iso katuladan da kayo matad. Tatang. Isarding yumaan ti kastang arabid yaw, tirya. Ikala mabainan. Kayo nga gasawa. Tultuladan da kayong dagiti anak yaw. Ta siyempre, kasta ti kanayon ang makitkita da kada kayo. San bimot nga isursuro idang aginom iti arak? Wun ngam isulat makitkita da kada kayon iti inandaw. Tatang. Ulitag tirya. Sardangan yaw ti kastang aramid yaw. Tapno saan? Hay na. Amang ano agbabawi kayo iti udi na. Kontrol laang mati panaginom mi. Kanda kami matla nga agasawa ti agsangsango nga agin inom. Saan kami mata makibarbarkada? Wan ngam tunggal mabartag kayo. Agapa kayo. Aggubal kayo. Ay na, kababain kayo. Ayan tinaglakwa mi tilayakan abala kay. Adoy. Ne. Apa nga eday to'y laang? Inggatang ko, niti sa nga karton nga arak ti daduma. Ha? Nangina ti arak iti store. Iso aging mulpi ako ni Ilay. Nasayat nga ron. Tapnoditan baunan dagiti anak ta. Awan dagi nga ubing. Inuman da magtigatangan da. Sandra, napanandamanong mo? Naglibas da, tatang. Anya, napanandaman ay? Ijay karayan, tatang. Ay, nagloko na gadya, manong man. Sursurando da na. Makaramandan tumanan iti baot. Apama na sumangpwet da. Inala dati may nga arak yo. Anya, nakitam? Uwan, tatang. Binalkot da iti papel. Anya. Nabanuga ka nagarado. Uray siya nga ron. Nabanugak mo ta nagparaspas. Ang sana bali tanda agas ta. Ha? Ay, wala niya. Mangiwar ka nga rodan iti pagsangwan ta bakay. Agsyat tamang kiday. Pangikat iti barnaw. Uwan, mabitlahan tayo nakadawon tayo inluto kapulutan ta. Dagadubo ak iti paltat. Ay na, wow. Nagimasin iti pulutan ta bakay. Una, tapno nagtangag shot lakay. Mala, rugyan ta nga rodan dagsyat. Teriya, puno ay kinuldi ni Danyo ti patong mo, hindi napan kay J-Star. Ha? Nagkunamat kan ka. Palso day dadamag. Naglibak ka ba lang, ampang. Imbagada nga rod kanyak. Agdal na ka. Saan nakakinuldi ni Danyo? Sika kindi kinidayam ka nun ni si mga ampang. Oh, di mo yaw awan di saritaan, Teriya. Sarampiting ka mo. Sika ti sarampiting. Sika? Nita, ipapilit mo gaya pa. Ano ikaw? Apay nga, tapis ka nga eh. Anday ko. Ay, tibok ko. Di nagpumunta na. Ibusak tinangarag abuong mo. Nasayatad na kayon. Naggapwan nyo, Tommy, Bone. Napan kami naglangoy ijay karayan nanang. Api, kasta tilang ayaw. Agat arak kayo manan? Bitin tininom mi ijay karayan, nanang. Arak yaman kidi. Maulawak nanang. Ay, una yan dagitoy nga ubeng. Ay na, sakit ti ulo mat dagitoy. Lakay, nagbiit ti pa naglabas ti panawanan niya. Uwin nga raw, Teriya. Bakit kinlakaitan? Wan,
Babarumat tanda Tommy kan Boni. Balasang meten ni Sandra. Hun nga rod madamdamag pamilyadan. Wala. Dalaga akasta. Ay wag. Ada kwartam dita. Ingkaman kumatang iti arak. Aginom ka pailaang ay hakat aguy-uyag ka lang arodan. Isot agas na. Halan, may sabuti lang. Agudwata. Awan ti aginom iti arak. Nanang tata. Bakit kan lakay kay lagarudan? Day tapay la arak ti amuyaw. Sardangan yun ti kasta abisyo yaw. Bakit kan lakay kayon? Agbalbaliw kayo kumamatan. Sandra. Di kayo mapan gumatgatang iti arak, nanang, Wan, anak ko. Sige, tagluto akpay. Kasanungay dumain. Paritan na tamutan ni Sandra nga anak ta. Ay, aglibas na. Intag-shot, iji-istaw. Ayan din nalaing nga inam, Sandra. Ano na? Nabartak kayo man ang tatang. Kunakmat asaan kayo nga ginom. Ayan tayo nalaing nga inam, kunak. Jack amo Da kayo matinagkuyog arimwar. Naglibas kayo nga rod. Pinanawan na nga raw sa inapanak. Tinapis na manan di inam. Ala, sumarap kayon. Unay matikas na nga aramid yun. Di yung lamay ikat tikas na nga aramid yun. Bakit kanlakay kayon? Ngam kayo pailaan. Ay! Rumuwar ka di ta, tagisparing ta. Agubal ta! Sinalbag ka lakayan! Nasayad na si Mang Badgan, Tirya. Umasinig ka rin daw. Dito di pagisparingan ta. Gusto day tatang. Sikat yung masinig ditoy! Takrot! Bakla! Sana ka bakla? Sika siguro at tumboy. Tumboy abakay. Tumboy kaya ma? Sakayan ka na! Gusto day tan! Nanang! Nanang! Anay ko, anay. Nagsakit ibagbagay ka. Nakariing kayon. Nagsakit intero nga bagay ka, anak. Kasano adi agsakit? Kat naggubal kayo manan kinitatang idinabartak kayo. Ayan ni tatang mau. Nakaturog pa'y. Ingkariinganan tapakan naman. Kaasimat. Sapay aguy-uyag. Masyanak ijay amam. Nakasingsingpat kayo mat no saan kayo anabartak. Nakalalailo kayo kinitatang no limpyo kayo. Ngam no nabartak kayo, aggubal kayo. Alan, di kan agsermon anak ko. Ingka kidiringan ni tatang mo, tapakan naman. Wan nanang. Oo! Kasino ito kumalit? Ha? Sino day jay? Ni Manong Tumi mat. Nabarbartak manan asimang put. Upat nga aldaw nga awan dito'y balay. Italang agawid, ngam nabartak pa'y. Mala, ingka sabtan ta si kasumji kabsat mo anak ko. Kurang tininom ko. Tumi, anak ko. Isardag mo kumanti agbartak. Kasanungay nga damangayat ken kaabalasang no kastamot akanayon. Kita man talangam na di ka nagsuksukat iti mano nga aldaw. Naduldulpet ka. Uray man. Awan bibiyang dimili. Ay, payakasta ka, Tumi, anak ko. Indadakil mo matan ti kina-er-er mo. Kasi nga ngayon, imbag-bagat mo, ti kina-er mo. Ha? Kayo mo't lang kinitatang, tinakasurwan mi agbarto. So di kayo man kundi bagbaga. Tas saan nyo abagay? Silang adinggal. Tumi! Magaling ka. Addan ti inaunang anak ko. Ay, bunay, di mo disturbon ta kabsat mo, tamat maturog. Awan ka, Abak. Iso aringag. Ay, nainton ko nagdinanog kayo manan. Kasta nga rod ti kayat ko mapasamak. Hoy! Tumay! Agring ka kunak! Hoy! Iya kamutan bone. Disturbo kamat.
Ay na! Apay kagdano ko ay! Uston! Uston ko, nak! Manong! Uston! Sunutan! Nanang! Ni Tatang! Natalimu daw! Marigatan nga agangas! Anya! Ay, umay kayo! Umay kayo! Tulungan tayo, ti Amayo! Dumeng asawa kaya! Ay, apay alinibasan na! Apay nga ibati na! Ay, apay abinalo na! Apay nga ingkalang na! Awanin ni Tatang, Nanang. Awan nga ron. Nakarjak arrest ka no, ti Amayo. Aklunin tayo na, Nanang. Di kay unay agladladingay. Awanan, tiragragsak ko. Tanatayan ti Amayo, anak ko. Makarjak ka rin sa kumamatan. Tapno dwa kami na may lungon. Naitabunan ni Tatang. Mangan kayon Manipod na lamayan ni Tatang. Di kay nang nangan apulos. Biskwit lat kinkinan niyo. Awanan, bibisin na. Pilitan niyo ti mangan Jack, mapilit. Wano. Arak ti kayat yaw. Saan? Manjakong. Awanan ganas ko nga aginom. Tawang batan ti Amayo akasyat ko. Rumbeng lang nga isardang yun ti arak. Tapno saan kayo nga agsakit. Kitaan nyo ni Tatang. Maysa ti arak arason. No apay ang nagsakit. Wan, manjakon. Agbalbaliw ako, anak ko. Sandra, nagseldo kan? Wan, ngam inggatang kun iti bagas. Yan, ikanak man nga dati limagason. Inggatang ko nga rudan iti bagas. Kan ada binayadak nga utang ko. Gat, awan na ba natin? Kasda? Awanan Manumat lati swildok iti pagpapaayak a bakery ngay. Awan pa'y karas mo. Nagsweldo ka, mangilasin kon adagos iti para kanyak na awatam. Sumapul ka ngamin mat iti trabahom amanong. Pati pagbisyong, dawatam pa'y la kanyak. Di ka man kasla siguro, si Cassandra. Tapising kan day. Makauman ti kastoy. Siyak amin ti ag problema iti maigatang iti masapsapol iti balay. Di umat amo ti tumulong kini Manong Boni. Mabambanog ako. Basta, addan nobyo, manak ko. Diyak pa'y kumaaklonan ni Brendo anobyo. Ngam mapilitan akon. Tapno agkasar kamin. Kat kalpasan ti kasar, pumanaw kamin dito'y balay. Anya? Ladingitak nga ibaga. Ngam mabambanog akon. Tila pagsa-sideline akon. Tapno manayunan laang ti sweldo. Tapno adala igatang tayo iti kanan tayo. Kalpasan na. Kasjay pa'y ti aramid dagiti kakabsat ko. Kanayon dak apagsasawan no awan maitid ko akwarta kadakwada. Ay, wan na rod. Di na mo lang gamin sumapulan iti panggadanda. Wan nga rod. Nagdadakkel da akarne. Ngam nagsasadot da. Day tala agbarbartak ti amuda nga aramida. Nanang, kwarta man. Pangalaak nga iti kwarta kanak ko. Kawam matrabaho. Sanak mga pinpensyon. Di kay dimawat ka ni Sandra ya. Dakkel sa tisweldo dyan sama na. Babae na ka dumawat iti kwartada. Pagbainan nyo kit anak yung ni Sandra. Wala, hanggang dumawat. Oray limagasot lang. Agunay kayo na. Wala, andarasin nyo. Oray siyang. Idawatan dakmat na lang. Ay na, mapainak.
May isa. Bang kayo kinin. Sa nga ribo, tinawatan nyo. Sag 500 kami ginitukmol. Ha? Hoy, sino di awagam mititokmol, ha? Kasi ka. Sino paila ko ba? Luko ka. Anay ko, pinagsipangon ko. Ay! Gusto na itan! Di kay managubanan! Gusto! Ala, gusto dahi ta pa nagsangsangit yun, nanang. Agnaad kayon dito'y balay. Saan kayon nga agawid ije balay? Kasi magdag iti kakabsat mo, no panawak iday jay. Nagdadakkel da karne. Sumapul da iti panggedanda. Kanayon da kayo matlaabugkawan ije balay. Isuad dito'y kayon. Amangan noong tandak no jak agawin. Basta agtalinaad kayo dito'y balay. Inakalaan da iti kawasyo. Ta dito'y balayan ti pagnaadan nyo. Anak ko. Ala, gusto nanang. Awanan ti mangriribok kada kayo dito'y. Agyaman akin ka, Sandra. Naimbaglakit din. Ta saan ka timulan ka dagiti kakabsat mo. Ha? Basol mi tinay di amam. Napayakas jay da tumikan bune. Tinawid da kada kami tikas jay nga aramid da. Tikanayon da pa nagbartek. Kat na mabartek dan. Nagkupal na na doa. Kasjay kami nga min ide, itiday di amayo. Anak ko. Ala, saan yun apabasulin ti bagiyo, nanang? Addan na kang damanong, amudan ti nasaya at kan saan. Kan kanayon yung matida abagbagaan. Wala, hangam di na matungtong palan ti bagbagak kadakwada. Isu nga ron nga baybayan yun. Agnakam danto, nanang. Nanang, damanong, intaray da ka no iji ospital. Anya, apay, anyat na pasamak kadakwada. Nakibuksing da ka no, kat isura tinapuruan, pinagtutulungan da ida. Anya. O anya, agbartek kayon tupay, manong bone, manong tome. Kunak, mataya ko. Oray siya. Naimbagtad na nang itaray kada kami i ospital. Sardengan nyo ngaminan ti panagbarbartak yo, anak ko. Agbalbaliw kayon. Grabe ti pan nakabugbog yo. Isong agnakam kayo kuman. Tamay kadwa biyag yun da ito'y. Una nang, ikarigatak tek balbaliw. Oray siya, nanang. Ikarigata ko naliklikan ti arak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ito nagdakkel abag abinaklayo, tatang. Malabaan, anak ko. Tay awat ko ang malabaan da ito. Aglisi ka. Ha? Nagadumot ten? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado titangdan ko. No adumot ti awat ko ang malabaan, anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. Wan, inuray da kayo lasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga roden, Rosie. Ayabam ni ading mo. Wan, tatang? Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkal ti tangdan kong aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagado mo't talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, Gardo. Babae lang, taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anyangay, nakapanunot kan.
Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya. Ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama, agadalay ni ti kalays dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok ti solar kan balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag business kay iti baboy no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, day takot ti jak kayat ken ka. Takasabanak manin ako nak. Panawan ka man langay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay ken solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakanto ti daga. Di monton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasam ti magna ading. Tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading. Saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaban ni tatang niya manang. Wala? Naimbaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingput pa'y. Maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading. Darasan takit diti magna. Tapno makaawit tan. Kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kin balay na. Ay, nakatsambata. Naitid na itinalaka, lakay. Itid na. Awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakitaam lang iti sumagmamano a kwarta akit. Awatin na. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Uwin nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. May ayok tumod la dayay. Imposible ayak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadata dayay solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Isungarod ako nak, atulungan nak ang mga ayok kinkwana. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi na mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Uwin nga raw, dayta mo ti panpanunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patyag ang maalukoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intedyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wan, tagawid kami nga ni Jay probinsya. Alaam mo ta na yung paglasidan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman ak nga rod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aban badoy Jay sila da. Husaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha? Ay, ala, agyaman ak unay madam. Adoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatam latantan Nagadumat ti patpatrabaho kan ka. Diyak mo't pagpabayadan na basta awatam mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pa'y lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo pagadalin iti kabsat mo. Nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayong agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka, anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo laeng nga agkabsat. Aramidak. Banana kyo! Turon! Banana kyo!
Mananakyaw! Umatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adagos buy na manok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika ka na yun ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyamanak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairuamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen, madam. Awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan anak mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day? No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, tayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Iso siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tintin mo, bakay? 30 mil, lakay. Wain, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, amo kung tararamidak. Nakaplano amin nain. Pautangak iti dakkel-agatad. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilitan namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, ti kalkalikaguman ta. Kuyugan nak iti plaza, anak ko. Hinta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, anda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro na. Tamumit ajak ammo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardaw, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alaan nyo abalot, tata. May salaang. Tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ila tibagim nga agkay-kayaw. Kit adalang aroden ti kwarta. Pinautangan na kalang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na kamanan ti asawa. Awatem lata. Aduuna yun ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabayin ka man na nakunak. Amok no kasano tirigat ti agpadali ti kulehiyo. Iso nga alam da ito. Dito alam. Nana Susana. Alan, nawata mo. Konfirma mo da ito ya. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to ti agbali na parikot no bilang laang. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babayin. Kaya't da ka tulungan. Iso papautangan da ka. Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawak. Tapno adak ngagsaksi. Numakabayad ka, wino saan. Kuha. Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Gamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damat to'y balay mo. Wen Gardaw,
Kasapula ka talaga, ni so pasensya ka na. Saan ko mangagsakit tinakam mo? No, pursaan da kan ngagbayad. No, awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kwa, saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y sular kan balay may. Tawan pag naidan mino ilako minda ito eh. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kin kurang na. No kasta, imbang kuyo ti imba utang da akwarta, tatang. Wen anak ko, mamaysaan dak ti kunada. Nung saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da, nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlanay. Ay, agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay nakaragrag sakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko no awan kayo. Agyaman unay. Ikarik. Apaman na makasapulak iti trabaho. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mo't iti panagadal na. Lakay! Awanan niya kwartak! Ha? Apay! Napukaw mo? Naragrag mo ano niya? Manutin napukaw mo? Kung nagtumot kin ka, kita ang tiwalit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na iskam. Anya? Kunak no imbang kam. Saan nga road? Takunada mo ta dumakal ti kwartak nga ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya? Naimbag kayo pa'y Gardaw. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatariman iti balay mi, Nana Susana. Ay, naimbag ka pa'y. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas sitanda katipada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga ama. Wen nga rod. Makitan ti panagasinso ti biyagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga ama. Ket alaag day tagundaway nga agkid daw iti pamakawan barok. No adaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpun no iti nagkurkurangan mi ken ka. Wen nana, agiin na yat. Ken agpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo, Nana. Dagiti tao ang mairuruman, ti Apo Diyos timang tarakan. Ngam no natangsit kay ti padam a tao, dakas to titungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Mama, iso ni Janet. No biyak. Janet, iso ni Mama. Agmano ak, nana. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti maturog. Arnel, di nagsakit tiinan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasdiya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngamanlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama.
Kasjay na laang iti damo. Ngaminto nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y la di kay matagtagari Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw ti ganas ko. Adda ka di problema, Mama? Adda. Dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Ngam apay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay ayatek ni Janet, Mama. Diyak kayat day di a babae aparakan ka. Sinaam day di a babae. Taypadam a profesional ti pakirelasyonan. Mama, etlading itak. No di kay mapatgan, iti kayat yu ang mapasamag. Anya? Tatang, ikasarnak ka nun ni Arnel. Kasanaw ang makikasar ka nga'y, ket no ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na, ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang? Ha? Saan mat nga iso ti mga sawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan ng sasao. Ha? Makapasuron? Anak ko, saan kumaakasta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kasjay ti ugali ti agbali na katugagam. Pakita amlat na kuma iti nasayaat, anak ko. Ha? No natangsit